Marsikateri ustvarjalni navdušenec v hitrem tempu sodobnega življenja vse težje najde čas, pogum ali navdih za ustvarjanje. Za vse neizživete umetnike so v Mariboru pripravili teden ustvarjalnih delavnic. V bistvu se v tem celem tednu dogaja več kot 100 brezplačnih delavnic. V bistvu poskušali smo narediti res najvišji možni nivo delavnic. Zaradi tega smo pač povabili tudi v bistvu ene zelo znane umetnike in ustvarjalce. Danes delamo ogrlico iz svarovskih kristalov, žičke z različnimi kleščami, bomo oblikovali iz vrvic, sestavili pač ogrlico iz svarovskih kristalov. Tukaj izvajamo dejavnost modne preobrazbe starih cunj z različnimi kristalčki, z različnimi nehteki, tako da v bistvu vse stare cunje, ki jih že včasih zavržemo, od torbic do majic, do starih kavbojk, oblekc, lahko potem v bistvu dobijo čisto novo podobo. Uporabljamo različne barve, katere lahko nanašamo z čopičem, različne spreje, potem imamo različne šablonce, različne kristalčke, seveda aplikator, s katerimi lahko to vse pritrdimo in še stvari. Delavnice pa niso namenjene le starejšim, temveč so posebne otroške kotičke pripravili tudi za najmlajše. Za najmlajše smo poskrbeli za otroško delavnico, hkrati smo organiziramo natečaj za osnovne šole, katere, če želijo sodelovati, v bistvu morajo narediti zajca velikonočnega. Kreativni teden pa so popestrili tudi številni tuji umetniki. Posebna gostja, svetovno znana oblikovalka nakita iz polimerne gline, pa je pripotovala celo iz daljnega Las Vegasa. We're learning to work with polymer clay. I'm doing several workshops throughout the week where they're learning different techniques with the medium. It's an oven-baked material that you can work with at home and finish in your oven. It doesn't get hard until you bake it. And today's class, these ladies are learning to make a faux dichroic glass effect, something similar to what I'm wearing here. So it looks like art glass, but it's not. So it's much easier to learn to do than if you were to do glass. It's much less expensive to do, and it can be done very quickly. Za konec pa še profesionalni nasvet za vse, ki svoji umetniški žilici morda ne zaupate dovolj. Anybody can be an instant artist. They just need to know a few of the basic skill sets and some techniques. So that's what I'm here to teach people in Maribor to do.